Who say when yate? Who did me? Scan where dear you? What is it? That one or can I no matter what's my hammer? What do you cut? Agnes, Mr. What the make cut? I put it you today. Mrs. O'Bonny Pamanina baby Gina. The big Dabin or that child was a Sammy one crank commit my woman. Nanka when it a 3 year dear. Sabi, nka wo tena se dwunu se nyame ne boni pa enti se nyame bo maame no na se na ni yankese yankura na kai se waboa wo pan efra ma bia bo na che bia ye adwuma tumi a wasase mu tumi a wonsuom fi akwagina nsuom emu me ne wo Owusu Bempa ntamaten wo wi da bofo ne wundi wo me kra me fi anwu meta meti nyina ne wundi Owusu Bempa me ka kirewo it shall never be well with you. I swear heaven and earth. Memo kwaba edoba Adepa TV you know cover girl so for me be him major so not car sales energy travel and homes and our hotels so there's so much na me de enkomo e ba be so mu won say 360 AC and ogokopie mu TikTok ne nimpote mu dia Anita Afriyie adisumoje bi apia mame ene ya mame Agnes Opoku Agyemang kontokwa ene asama omo kan ne se we se anyom na ya media we so se nya odia wa mame kra ni aje adinkwe wa mame kra ni aje wa mame kra ni aje hontokwa na ka ewrade ama okra ni aje we ntokwa be de wo ko hontokwa we de me na me choro he we de anyom me na me toye na de wa mu ni nya bre na me nchecha asem ni mu emfa nchero na to ho asiye pa TikTok life na ababawa bi any abrante bi ye life. Normal life for me na abrante the friend no Owusu Bempa. Omuso the Christian Owusu Bempa. And omo ye life. Into omo ye life no omo ka so ye mami Agnes Opoku Agyemang ne numbi ye me de pa wa mami kra ni agye na boy ni cheche mu say wa mami kra ni agye no krampo ye Anita Afriyie na tu ye ba ye mami na troye but video no ye mami na ye di nanum ye video no sana sa time no Anita Afriyie te kire hwe ena ye mami no susu wure mu nti owure mu no be kire mu nti obe kire mu wie ye na Anita Afriyie ko so na live any other pay trade the wo show mo na say any when you ho akwetsa baby kire ma abo to ni wa what the meka maami Agnes Opoku what the meka na wo betwia na asami na say what the meka oh lie no na wo betwia enti then you can some to hold some and then no me na me to ye video no po mama mbem na and it's Anita same wo but on the flip side no you want crofobia or hold my wo almost somewhere they use you what we trust in pe bi anim say so you try mo sha sometimes who person do play role you would there so you just kakra wo pe when you see you don't go do again pe and now I feel at some point in time Anita Afriyie will say yeah mama Agnes Opoku as a opese odi na adwin di agoro cause video na wo fa na anya ne de ahye ni mu adbesi no so so wo twa nom ne ma ono so wa di nom no ho a wa ama ni ska na we na the God's son ehu Anita Afriyie kontokwa ye ma me so Agnes Opoku so church ni nsem no se da ebe Anita Afriyie ye mi nua ba ye ma me Agnes Opoku so ye me ma me enti me nhwa masa asem we enkoso wo montem na ma me brasho ne bra be yi hu ano e de ade e na ekoso credit to the God son no wo chensem mu yenkonyenko se bi mbasisi a mommy oka ho pa na internet so na ahyase e twa no ho yenua ba Anita Afriyie Anita eminua na aye maame nti we de me gina mfimfin na odi nkomo bi se nyame anim ni ade a wo de aye no pa de nyankopon betua o kan won fa nche wo da me yam ahye me de asem ni market ya kro Alexis papa ya de sa wo ya nyame tua wo ka bi no ho asem no wo ka because Anita ne de minim sa papa na me ye no sa adipa ya wo boni dre me na minim no ba bia Alexis okay me si aga yi da minim ne da Bete mi baby ukwu adabi na sofu Obama de ne ba ni fie. Oh, Obama. Sege ni monyomoto. Ai we ni monyomoto kujo.
odine ba ese memoa no ma no me ba jo me ba na kujo na oye hwan ewo wabrabo ma na say we decided the nyi sa decided we for me Canadian dia cancel. Okay. That I think it's 2006. Anya na samo. Oh. Eko 20 good years me. And what didn't buy so was Sramia when you as I say, didn't pay a woobony, mammy, a woobony. Anita Afriyie. You know, one man. Now, when you know, sorry, be what can't think, so for your watch, yes, so I miss us of a good one day. So, South of some cousin in an ameboa, or Tony want to memoano. And I'm say, na minipa minimum the side, the other one or so was Sramia, memoan. Mommy, me ba jo me ba Sabre na o de nyoma ba. Oye known. Masa kan kwa no akwaji Ghana Music Award. Month na kwa no akwaji Music Award. Ghana original one nye na dia be. Original Ghana Music Award. Sata no akwaji Music Award aba. Kwa na mi fra kraba. Ana obeka kire me se memmoa no. Memmoa no ma no. Eni ade. Enti wo kan ya no nam se to what ne buy and na me so on Tonyo mama we asande ya na me kayo to asate to nyam na nyame no kure no ya na me we ya de ba no wa Tonyam te so oba pa Kristi and na me encourage ni say ma onsua obi onye ono ani on ade on for ono ani voice onye ni bibia so ono na be ma na de no so mama me ba so mama all Tonyam no ko to no studio ana ogina wanim na to kire dabi manim no na ma ne Tonyam kire me okay. And to I am say, and I made me warn you, me, I mean, you cost studio, Tiasam, ya, and I get away. As I know, I love it. Mr. Papa, yes, me raho. I would try. And I'm me, you cost studio, or my crania, men you madame, come swam, you cost studio, but me who and you yam, and near the Simoja, being so album, no son, no crack, and the away yam fair album, full album. Me am de my dear studio and I'm so near my family na onto oba ya no wasi da kunwam na ne no ton suo I so ta o sade na eyama hometenam so ebeye ye na me kwa me encourage se beye ye sanyum ne ye na sika ba mu a obenya bi no no so wode atete ne ho na sanyum ne hiti obetimi dia ko programs na ne ho ato no me boni nyina ni no kwasa say one am dini say na one dini ko studio solo studio okay boot wo me ni na gina ho to fa me chasa tie wi anyom no sasa tie wi anyom e de koma pa to ma de ma distributors okay we wi na am de nyom no koma pa to ma say again mpesa me boa no me ba cho me ba o before e be do ho no ebra oba oni ma obeto nyom ne kire wo no edi bre say ansa na de ne ko studio na mo reboot one to one no nyom na kire mi o enyom normal nyom na me pese me the voice okay oh and 2 weeks you say you cry out okay and some like that 20 years ya semuni timi nya ni nyina ansem bi wakasa kan ni nyina wonte da okay and am dini ko studio na fa nti ye wi enyom no me se me koye ni poster baaye ge we da fam okura me na ma me da se me ne hwan me na nyame aye me seye bra we na ya kan no me ba jo me ba o di sika bi bai ni busuani bi di sika bai bi ye botom sika di ye video me ana me ko okura me ko to materials di ne ko material ni po matade se no tie video kasa ye money di ne keke na de ye me ya wo pa ge we di matama men na me se me ka bi eye se ge we ti me ka say me Agnes Opoku Agyemang me mani hin wo na wudi matam abutre mommy abutre we there yes sense you go but again I can say bibi fufuro bi wo mi alas minim abutre minim ge wuri kura me nan ye video de ye me yan say me denyim no koma pa Thomas sister agi say wo na wudi gina so ti also be bo aga ne de akoto bi de ade ye me ya ma ge we enyum no me ja kire de entam na alas be ka kire we okay and apart from my sister, you would have got to be no seem to be person again in your main family so buone keke. Tim person de manu to me was that a meno, me di zinaso. Now me befa was about to your mamma. Nami ja gata we your wine. And I'm so my mamma Kasaya, Brunsimwa, Kasaya. When Anita Afriyie sorry and also ready or tre. Oh, so I rented I am mammy. Oh, today. Oh, do me. Oh, rented I am mammy with him.
Wenu ma metoma udie na wo ye ma me nyame na etwia wo kasa na wonim se da bi se beba. Sana wonim ho ani aba na somo na de ebe die wo. Wanya ho echeche wunsem wodi gosan. Wodi biko. Enum na meto ye no. Me say abo na wo picture krampo ni so. Ana video no so no penetwa ye. To ye ma me Agnes Opoku susu kire se. Satam na wo ye mobura wo no ne anim no. Wo ye nim wo. Enti die enti wato nyom na me de manim aya na aba. Me dwen wan am se ye ma me de bia ho de. Na ka video na se so ma ne betwam wo ba. Twam ba ku bi. Ana wo ye video so ne anim yes of course. Na owo mu krampo na and then mu bi wo ho no ma. Aya mu fire na mu de ye ba. Mu man ho nda ho. Bye. Na Anita Afriyie kasa enkoje ko te bi besisi ya. Sa verbal agreement am that mo ne man kwankran ta so an choro bibia nka say ya sensan paper wo mo kwase abuo nti no ebusa wo say de wo ye no bodi kira me hefa na akọ ha da ma me atara me te ma mba pa jam the 2 in 1 mu edan be na mo kọ ha ma me ka kire me ti wo si wura wo ye mpapa no mo verbal agreement am ne me kọ ye no dia he na mo ye kira baby akọ ha dan na me tena mu nu kunu Obama ma ha dan mama ntenam bibia mo kan ye bia ma anye Mani brisi kentino. Ana wudidi me ho. Na ade nyum ne koma pa Thomas. Na wudidi nyum ne ho. Agnes Opoku Agyemang. Samene wa ho. Me komi kotodwe na wasre bonifate. But you see, because you are so proud. Oh, udwa no hantendi. Na kudwoja wo no. Wa no. E ka kire wo. Once wa wa han chwancho. Udwa no hanta no homaso ene se obeso ohum be maso se be maso nti ena oba ma ogya wo no ti ne sa homaso ne da so ti mu onza wonka no kore onza wonka no kore cause you are evil wani poche sa potro me na me ka kire wo wona ho papa ye wate abua wo sia me na me bra me ho asede ma wo no na wo no you think say me ye jimifuo me asta oni akora na aka so wani atete me so hu me wo sia mo hu me skin na wadi bre mesi ni padua ne kuta nkono ni bre puta se nku be na mesra na wo kala na atwitwa asi se Ghana map enkuro wo so bebiri ayo Opoku Agyemang hey usia me no na me young girl na was 22 years and so to me honam dua na show hu na ho apa se Ghana map nkuro bebiri gu so what stupid woman because of me boo so we nyame nipa na we gospel musician no me dia ne die ma wo sesabe Obama me nim ni na ne yiri ne wonte no me dia ne die ma na wo bu me say me ye kurase ni me asta ni akola wo kura wo so wani ate on fra kurase ton ne do ba kumase wo so wani ate wo so wani ate ti wo di me scan we dia wi o what is that one kan ne no matro se mahama what dey ka Agnes me say what dey me ka I put it you today I do so untua yemi no se atiasa ase no so ye be onya ho aye me ndi ofeso a kire na me ndi ofeso wonim dem pesa be kire ukunu Obama ka kire se wani breme yakwa wo se wo frank grafo se o mo ya mu promote me yakwa interviewer na waji interview na fa wo ba sa wo na wo kasa enu ni ba bonti hwa metonyum ni nyina fu album ye ko studio 1 2 bio metonyum enum ni nyina fu album eni brani ahoye nti ana wo fa kire ana akọ studio ho bio ana nkwa akọto me mu abasa ni bi shemu without my consent mama na wato wonyum na woni munyum to woni ede minim pasa woni de anya fon kura nyame acha woni and the other say want to wade na akora keto ametem ba bia me bra owiemfo bi ba wo ba fa me sa me metonyum no na me to wie ye wantua meka abra wonim se woni Steve aye adwuma sebe sa nyum kwa na wo tro ya the producer produce na wo na wo tro nyuma producer dia wo mu 70% wo ka kira wo contract edaso na wo nyuntuni no wo die wo mu 30% age woni Steve aye adwuma no wo tua wo ka na wo tua wo ka nka wo be ya age wo ho
But we sifo. Na nyamesuro ni wo munti no. Me wo be fa me. Unu kro bama. Ana mo be yusu madwene on me. Cause unu say na me yakora me ni mo hye. Ene wo didi ho. Wo didi ho a da so didi ho. First time I me call Thomas ho no. Say me ko di see ni bia koton. Na me say this kan kwa sa bram wo agimifo no. Asabe na ka che Thomas. Ewa phone so. Wo se wan na kire me say nyansa no. Asema me kai. Say ntisa na me ka to Agnes Opoku Agyemang so a. Be say wade won tua me ka. Na say no kura say wo ka sa asem no on phone. Bra na me gina phone na chi. I heard every conversation that you had with that man. Wade won tua wo ka. O se na wo yam papa. Na wo yam papa. Say na me da fom. Na me sira na me boda wuro. Say me panyuntuni ama na produce me. Na me da fom. Be sira wo da. Oh, munya atwom na make no. You are hypocrisy. Ni say the person ni pankasa wo ye no. Ne diwanim. E diwanim Agnes. Opoku Agyemang e diwanim. Una about mu na me mo atamu da nyum da. Na say the onum say wonim pa say wo pese rade beba. Na be ka so hu yanka de wo de rade beba mo wo be kan hu yanka. Cause you are a cheat. What we are manim so ha abofo no. Me who sisi me. One na nyu da say de beba say oh. One na nyu da say de beba say oh. We say na mo say me to na mo 22 years. And na mo 42. Ti nyum na me ka ho asem no. Eye nipa kora sabe. Sa me say waso aware. Eye nipa da sani a enka wa den waso aware age. We say wo de me ka. Na wo say wo ntua. Na abekoso adwa wonum. Say de okodwa wonum ke kan kwase asem na wo. Me say me nyankopɔ be bu me no ntamaten. Say we say rade mu me no ntamaten. Na ya me de so make it that statement. Na rade so be bu me no ntamaten. Wo me no asem jimifo bi akasa me vi no. Ba wo de me fiu. Akasa akiro. Koso na interview. Na wa less jimifo wo fusa belele wate. Unless the go asem say wa jimi. Ya kwase ampanyi ni pa nyam betua wo ka. So what juma na wo ye no wonim ya bra na mencho say dey see ya juma that make a try no say juma na wo ye no wonim ya wo ho wo de o chi say me ho asema ba na watam camera na wo kopɛ na wo kokeka de wo pɛ dia begu wo ya bedidi Alexis wo fuate say Ghana brass band misi na ko betua wo ka wo me ho enti eja o kasa ni nnechi na Owusu Bempa yi ese Anita Afriyie wo kasa ni na chese me life na me ye na me ni ababa wa na ye no na be teso na wo ye na wo bra be na wabo bra ye legend Agnes Opoku abo ni wabo bi da eni wo tro Anita ho twa Anita da pankasa eno so ekwo hwe bi breast ya I know na be kika ma master won sam kira Agnes Opoku Agyemang no and someone one come from a master one kira Agnes Opoku Agyemang Jimmy Foba. Hey, Obi be jina comment section be din kwata sama me block what me pen kwata sama tay. Anita Afriyie. Me ma Owusu. Afen na me baba Owusu me say okon. Now we are about to start. So when me say afen na start again start you because you start here on TikTok on ultimate international biem. Would Anita Afriyie na when am when am when say din no enne when abo am obeye de obeye. Agnes Opoku Agyemang mu baby o meduru baby a maami aponyu meduru wo de wo twa maami we mpo a wo ye jimifo na wo te o ma kwa timi ho ma Anita Afriyie wo timi hwa wo ma he no obi na ba wi na sofa kwase ewu akora wo gina mu kan sofa kwase ewu mpo wo ba wo bia na wo ba ei boni aye peni Mami we ya boa that time na mami we akwakoje Ghana Music Award and na mo social media phone e to de bia me dwene mo am ntem ase e to de bia me dwene mo ho a me ntem ase ase kire ne say so obi din kan de na asem ba social media e kam na kwese wadi bem mo ma fa ba ko ne nkasa Agnes Opoku Agyemang
And na ye wi social media no enipa bebre nhyɛ da nim ni dini but maame ne nyom ubo maame ne nyom a me pesa mesa me tia ko wi asemu bi emti mesrɛ wo bambo maame we nyum we hwan na Ghana ha wonim ne one song ne nyom ba ko pɛkyɛ Anita Afriyie wonyum nyina na wo bi akyerɛ nyom obi akyerɛ wa maame kra ne agye maame na akyerɛ ne nyom a wo ko studio akoto o wa kyerɛ ne nyom odi ko studio akoto ne yeso hia moa wa bede da maame ifom na maame de nyom na ma wo se to wo gina boot no wo kyerɛ wo to fa ne sei ye ne sei maame ya na eye bibia ma de nyom koma pa Thomas afa maame ne gina ba bi no oto nyom ne bia na wanya wo mama se po ne hawo na wo that time na wo kasa wo ne maame ne ko interview paso agi interview ne fa no hwana na nim o Ghana ha sei na se me ne Black Sheriff be jino sesi a na se bloggers ba hwana no be ye interview kase and the Black Sheriff because bloggers ni social media for news etu that time na wo be anim no no kwaje Ghana Music Award aba no yenya no no me ye wo interview wa botam o mama se twede ye wate wo mama se twede ye na wonya asem nyanka na nyatete na atete na nka wo Anita Afriyie die wo se no abedi di Agnes Opoku Agyemang atem because ne adibuo no ayira eti wo Anita Afriyie obu ana me wo ma respect na mo ma nyina ayira 100% eda wo bie wa no kaseti amaame no de di maame na tama no obu ame wo de ma ni nyina ayira ye ni nyina ko off na wa bana me ni Opoku ame me da be bogim na me kase o maame ne de me penasem na me ni Opoku hype maame ne kekase nu ani o de enti Anita Afriyie gina wo bie da bie nanum eka me ni Opoku ame me da ba game aye koboye sa asem ne mfa me okran ka me nka bio me ni Opoku game koboye maame ne fon so Owusu Bempa me nya asem nam se ma do se mo game ya mo boy a wo bo ma ba so se menwum we ya wodana me ba o program na sakura no na meto no sister na si social media di matem asem we na me pesa me ka wa di matem enyenye wo oso obinim sofo obinim ka kira me se sister lady we dabi obinim so mo ya di fo pa o obinim ene ma me ne pege na so sofo obinim ubuoni ene nipa moyila maame ne se na so ko program bi na lady bi tonam e twena koma se wo mo lady no o so hye de Anita Afriyie di na fam ene de Anita Afriyie ya na lady no kra fa na won fa de ko ne boni aya me se sa wo bo ni pa mani na ba bi gina dabi no ba kira wo sasa me wa mo me kra nka metima bo me ho na nka wo Anita Afriyie die sabe nka wo tena se dwenu se nyame ne boni pa eti se nyame bo maame no na se nani ye nkese nkura na kai se wa bo wo pen wo senso mo no mo pen wo de wo tena radio so me ye interview pen wo kire nyoma mo akoto amen na nyom na hete amen na ye bodi Anita Afriyie afede obese ne din o de yen kan okore wo efise yete se wo nu kunu sansam waja wo kunu kunu jai ene ade da ben na wate mama Agnes Opoku Agyemang wasem social media tell me when was the last time Ghana phone na nka da ben na wate mama Agnes Opoku Agyemang wasem social media se maami ye kekakeka wananta wate wananta Anita Afriyie me se me mauso me de ma me se Ghana fonye dina maame ne nkasa na mo de muntie na no wasam sa maame ne defo na social media ni jimi bi wo so te se ye pe obi asamo a de obeka fa nipa ne ho bia ne agye di de obeka fa nipa ne ho bia ne agye di wo Anita Afriyie timi de boni ni twampoa wo Mr. Sassam na wakan Agyemang me yeah ay maybe Anita se me ye bonini ay dia ma sensu amana no mo pen ejina se me ye bonini na ni apotwa
Anita nkaisa wa shame mpabo apen. One kaisa wa shame atade pen. Wa so me nan ya ada forma de dama seda. Mama bonia ya. Mama bonia ye. Mama bonia ye ya. Se bia me de maame ne ba sesi no maame ne kasa ho. Wo bona ni 1 2 obesu. Maame no onye celebrity and star keke or your legend. Maame no or your gospel legend. Anita Afriyie wo ya de an. Anita Afriyie wo ya de an. Wo ode shaba press la kwa wo din chen. Anita Afriyie. Wo de shaba press la kwa wo din chen wo Anita Afriyie. Me kan jam into sabe. Wo Anita Afriyie. Ode shaba press la enye wo ti pen no. Now what I will limit to one thing I like about brother Sammy. The man what is almost brother Sammy jina social media baby. Eh, yeah, one more pain. And so brother Sammy could school them suffer be no or corner solim piebo. Or to me, Boshabo soften as Sammy Coffee and the scanny ho. I thought they be on ya dear Quasia crapping in the check. Now, Kaudi, one more Sikakran, one more hits. And I'm a boy. Mama na usika no Anita so we obi a wo general wo ye banyansafo hunu se wa ma wo hit na me busa mama no ye o producer ana mama na ba so won sabe for sabra na ba to no ma no ana so obi na do ba ye na wo voice papa be na wo che mama no Anita Afriyie wo ne ya de che mama Agnes Opoku Agyemang na anko no antimi nkoto no nyom enum na wonim se mama ne to ye no sawa mama krani agye no original song no ana Anita Afriyie ko a sound engineer no solo okwa ne ho ana okwaji ro no nko ato ye no because mama no kra no yes nko to bi hjem say the be ya Ghana for the voice na because say no one man di wo system nim no so there bi opese oboa no eto no nko ato no mu promo ana mo ye ya no mo so there bi fa wo voice ye den FM bi ana maame ne the voice be fam unim say Anita Afriyie ko solo onom ama o de ono nko ato ye no man do koma pa Thomas ana pa Thomas de ye cassette no eti sa anum no okotie no YouTuber video ni mama Agnes Opoku Agyemang but voice no aya Anita Afriyie oje cassette go bag mu no de nam mama ayi better kwakuma nu maame na so wonom Oton ono Anita Afriyie no na wo that time enyum lanche kra wo kase ana lanche na wo ya adishimoja kra lanche unya sen Anita adishimoja enum ne kra wo ya lanche ni pa ama me boa kasa me boa wo ya lanche ni pa na baye Anita Afriyie me bu sawo wo ya sa enum ne lanche no ni pa dodo sa na ba lanche na se o mama sana wunya ye that time ska sana wunya ye ama me ne fa bie me bisa wo wonim se besi ne enwom ne pa Thomas na edidi nwom ne ho eno ho atem didie enwom no se wo se Anita Afriyie se wo wonyame bia wo som na opa fan kese ma me ne se wan na didi nwom ne ho besi ne se ma me ne nya sa nwom ne ho tempo so simpa pa Thomas na even po senko bia kire nyoma ma no ko gina baabi no otobia na impress gift kwa me iji kire nyoma no kwa me iji ntimi nko stage so nkoto nwom ni bi mi busa wo kwa me iji ntimi nko stage so nko pre enko perform impress gift nyoma no akire ma no na ka boni wom ene nipa mo asa ene ya mu nipa me so de babu nipa fa bo wa wo because bonia ye ni won grateful doso na nka mo amu go Anita Afriyie life so awode awo e chama me de me pekoko come on come on da bia mugum Anita Afriyie platform so mugu ne life so 24/7 no enka wo de wo kasa no
I come on catch Anita. Mammy a bow pen, and all the awo cannon poor. Sign out Sunday mamma to them down. Beba. Sign out Sunday mamma to them down. Anita, me Owusu. Me say, and then me Owusu say jata. And then me Owusu say jata. And then Monday, me Owusu me say, and some information me the bab 110 when it Afriyie. Me say what the upper. Me say about you and something. Hey, now call when I say we free him. I beg you, Mama. What? Kushiniba to say when it Afriyie. I be an directors for the managers for one. What do you say, ne? You kromwa. It cost so life. Ne di mama na tam. So about 5, I better trust you about 4. 4 you are 5 you. Me moya we. I will be back. Otu ni wo wie na Anita Afriyie say, my body. Abrante. E ma wudi. Me see mama Agnes Opoku no de me ka. Wanda reason that say beba. Nyame na twia ne ka wodi wano aba beto asem no. E wa na ne ko so bena. So true and so I can say Christian Owusu Bempa edi na tu jasuo. Cause na me say alarm bi ne kwen. Wo so Owusu Bempa wo be asem na fa wo na de wano aba beto mu be bre. Any one putting Dria, what stress or so cratumi in the Owusu Bempa so sorry, I would say, Jensumu, and or they are sorry, was in so great to be Joe, wouldn't to me a dimechi, wouldn't me, and you would be a channel bobber to me, besses to me. Now, me, who mambo, hey, was movie or some way, and so you could see in presses here. Agnes, for quite my soul, your bonini. As a more cast, so much a manodia. All time, me tell you more already anymore. Who's Bempa? Me did to me what bravo. It shall never be well with you, Baba bread. When I make a show, where bonnet to tour. Your friend, I'm to me. Some more would drink as some. As some would be near. As some in Chiao. When I met them, you were not there. Ni surely you'll be a matty what I said no one. And I may pour me heart out. No, who was the man from home? Because she's your godmother, whatever you call it. I don't care. But I will be many from the embassy. We are born and net day. And from maybe a bonnet be a year, Juma. To me, I was asking. To me, I want shum. See how you don't shum. A woman who also went pantamating. Or we double funny when do a crown. Me fear woman time at any windy. Also, I'm make catch though. It shall never be well with you. I swear heaven and earth. Only I go when you would die. Said the idea yamino. Say ya wouldn't know that. Not because I would pay my men as a open sorry many for more. Mr. was soon as I say, put me no one time at time. Also, my papa, when I'm young when you're da, about bread. What about bread? Your family, I'm to me. I catch you. I said, you're not to me. San Wabra obey. Abra obey over there. Abra obey in the shoe. Then you are so done. I was about bread. Who got bread? We have a catch. Who one that? Said you are so done. San bread. What? Said you me first time I had your way. Oh, my brother, boom. Now so done. Abra boy. A bear of bread. Who's one by Mr. Wobber bread? Who will you when you're that? Who will you that? Who got bread? Who you say out here? And I don't do a crown. As I see, I know do a crown. A sure be a train when you are singing. I know do a crown. You know, didn't cast them. Now you're Juada. I'm ready, Uncle. And the body of Opoku be there. Shrey. It's a jar. Christian Owusu Bempa no press for those to say, be Jabode Yame, or no so what a new Giano, walk counter city Giano, and then only Chewano, be being Webets Mayano, be being Webets Mayana, may say, ah, hey, now, I some the found. Would
wogina life so na wo ka bibi na trigger obi na dis nipa no susu nse nkomo na course wo ho na Agnes Opoku begina de course wo enya ne de na so wa react what has it got to do with also ya jimje ne pa wa preach so plega wodam TikTok na wo so ka nyamesam nso yehu ye de bia nkrofon nsem bia wo de wa no YouTube de bia wo kontokwa me show so attention afa pa ene ogina duase under the tree under the canopy where the tree under the canopy onu so do me cancel ko te bi verse here ya oda do me hwe na ka sa na honhom bi asam ha enya adwuma etimu amoye eni yeso akeso me musa blogger bi small boy bi Owusu Bempa so waje wani ma obi a me boso mpanyina ba me fi abachia me suma ya ba me fi abachia mo tipen ne and try and how da awo me Bempa me ho me se mo de mu ni mia mo de mo shada nko bu samase wa avran be mo shi ho na mumu som baby amitimi nante duru anto hu mi social media na hu se ma ye jinifo 1000% nu nza me na mokwa kamawu kana da bia me ka twose me enforce se beji Yesu di ana beji di mi gidi di ba be se me twose protect yourself na so obi be ku ato atwe hwe and try and ya djuma krada man ka na kewu we cry the more hakra aye soft me say nanka anakel nka wawu e kana kura na achiro nanka anakel wawu she na ka se sunsum ye ni asam bide bi atwamu di matam datam no TikTok no bi animo na mfio ma mo attention ma reply unza me film anya video ama ma film ana de ohun se so abenya viewers into bi kan wa se ma ya ha asema kese utimi kese timo amoye ena Owusu hey mpesa me respecting papa please. One guy I'm a person I can't answer me Koinshira any Nation. On first screen recording me mom. Koinshira ni Nation. Omo ya soli esimuso. Mama money mere. Ghana has no. Wa mo wani amere ye bujimi fo. Obi kan wa kan bi enko ba bia. Koinshira uni Nation. Omo ya de masha form. Na se mu videos na ko viral sa ko fo twam obi kawa kanibi anya sa ya de mo beto fom me Bempa de you can't bring me down nobody ontimi bring me down the comment twam ama me ya me hu jimi fo ama me kasa me brem ho ase dabi Ghana hana o confidence so ya homa so hwe Koinshira ne Nation me ka kire mo omo de mo shefo me omo mpesa asofo be invite me program biem omo de mo omo kama shefom sama nsole a omo be kama shefom mo da mo ntino ni okokasa enkofo ke wo ye dwe wo ya me fa wo anu asam na mahantan ene ti obi say pray for them. I should pray for them for what? Ya de mugu mu hu fi a ya de bebo me aba be to ho nko ade you me fa de ni ho de e ka no kra na acho me news no me hu a record ya nyame ado me sesa abrante na sa screen recorder na friend akoto trend ne de wo be buo me amanya monyire mo ai de mo ye bi asoso ye hu ye teche hu ni na enim guase amugu mu hu ni na ye hu muji mutu ai ye ba be fa be bo ha na amamo
Some nyansa monsakra. Enti e dey maame Agnes Opoku Agyemang ene Anita Afriyie na aka shom de den no. Ebusu ha na me di besie no e cover girl. So offer me egudi ahima mejo so na car sales ena so bi munu na all the time. Me dey concern 360 me bebria so no no ama me car. Eja me ni me ho hwe. Enti car no dey ama me wura bebia ena me di nkomo. And also so dan chanya ye na JK travel and hotel so the so masne and anu ya me to kwan JK travel the tour me tickets e ma me kodru baby a me down mo sort me out cars me de be me runners ni na yo mo it is said me to kwan me ho jo me a man ya worried not even for a day cramp no inti contact you mo so and sort you out e cover girl so fe me kudie him so so background. Abusafa amaka about GK Travel Hotel Sabuki, Germany. Global flight from Ghana, China, Dubai, and explore the world with us. Run and fly to Ghana. You better train from Bempa, Germany. I brought how that TTB. Now they offer plane. You go to international airport. You go to go airport to your destination. And one person go holidays. So if you are going to project to Munya, you become metro and some project 2 years. You go to my divine space. You go to GQ Luxus Hills Hotel. I will equip Maha. We make travel also stress-free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected.